Bienvenidos a Live Victoria. Por respeto al público y a los artistas, se ruega a los asistentes no hacer uso del teléfono móvil más que para consultar el programa, desconectar todo tipo de sonido y no hacer vídeos ni fotografías durante el recital, así como reservar los aplausos para después de cada compositor. Muchas gracias. Welcome to Live Victoria. Out of respect to the audience and the artists, we kindly ask not to use mobile phones other than to consult the program. Turn off or tap sounds and do not take photographs or videos throughout the recital. As
heu vist, això que heu escoltat no era la sonatina per Ivet, sinó que era el 5 ocells en Llobercat, de Xavier Montsalvatge. Després, ara seguidament, escoltarem la tercera sonata de Chopin i després, per acabar, amb la sonatina per Ivet. Bé, abans d'això també volia agrair a la família de Montsalvatge pel premi que m'heu atorgat l'any passat i per poder fer avui aquest concert, que espero que gaudiu tant com jo.
Thank you.